Bagi yang bernyanyi dan bagi teralun yang ngotot dan maju. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة ثم إلى رسول الله محمد تعالى رسول الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله جراد ودعوة جمالا جرال سيبلو ديات أولى مآل لك بأكاهم لك السلام عليكم ورحمة الله جراد وذات جمالا كما مثال النبي كنسونا جراد تندى موليا السلام عليكم موليا hukum Islam umat Islam dasar agama sunat non salim di permulaan awalul kalam salim sejahtera. dan berjalan Rabbi kamola kemabarakan rakan kamong kemenazam sejarah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi
jarot tamumat tanda mulia benar manfaat kepada rakan hidung dan agam umat di Nabi tegur dan sapa barakan Jumara Kamu bisa lebih kesuran Jarot tamumat tanda mulia ono sikada kamu bisa pembuka jalan dalam mendilah اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم Nur Nabi dum pinjir dan kebair dum wala aras korosi pun jadi di Banu على محمد اللهم صل عليه وسلم Hero
الله نستغفر الله الله العظيم من كل ذنب من الله الله أولا والآخرا والظاهرا والباطنا الله أولا والآخرا والظاهرا والباطنا الله في العشرات بعلى محمد منذ الحلائق بجهنم في الحشر شافعنا محمد منذ الجلائق جهنم الله ولا والآخرة وظاهرا والباطنا أولا والآخرة وظاهرا والباطنا الله آية جادل محمد مولاه سلمه وكلم آية جادل محمد مولاه محمد يا محمد يا سيد الرسول المقدم أدعوك أعمل يا محمد عظيم من كل ذنب من الله نستغفر الله الله العظيم من كل ذنب من الله أولا والآخرا وظاهرا والباطنا أولا والآخرا وظاهرا والباطنا الله نستغفر الله الله العظيم من كل ذنب من الله نستغفر الله الله العظيم من كل ذنب من الله أولا والآخرا وظاهرا والباطنا أولا والآخرا وظاهرا والباطنا الله نستغفر الله الله العظيم من كل ذنب من الله الله نستغفر الله الله العظيم من كل ذنب من الله أولا والآخرا وظاهرا والباطنا والآخرا وظاهرا والباطنا الله نستغفر الله الله العظيم من كل ذنب من الله نستغفر الله الله العظيم من كل ذنب من الله الله أولا والآخرا وظاهرا والباطنا أولا والآخرا وظاهرا والباطنا الله نستغفر الله الله العظيم من كل ذنب من الله الله نستغفر الله الله العظيم من كل ذنب من الله الله أولا والآخرا وظاهرا والباطنا أولا والآخرا وظاهرا والباطنا وتاب المولود تنوم كندوري كفام نبي محمد رسول أنبياء meniki Raya dengan ubud Tanya masinahu Tasambur bulan mulia Urung meniki Raya dengan ubud Tanya masinahu Tasambur bulan mulia Allah wate bulan mulut Tanya makaturi Allah Kepang oleh Nabi Muhammad Rasul Anbiya Wate bulan mulut Tanya makaturi Kepang oleh Nabi Muhammad Rasul Anbiya bersama rata Raja kenorakan Nerakan tajam besar Anggo besar
tersambut suci, baca berjanji janji akan Maulana. Rabiul Awal 12 hari, gon hati suci doa dah baca. Rabiul Awal 12 hari, gon hati suci doa dah baca. Dengan kubur tanya selalu tersambut bulan mulia. Allah menyayangkan hayangkan rakan bahati bidu asari maulid Sayyidina. Menyayangkan hayangkan rakan bahati bidu asari maulid Sayyidina. Allah membeda gunda di dalam hati dengan yang sari lima ulama. Berbulan mulia, urang medike, raya dengan umat, tanya mesra tersambut bulan mulia. Allah maulidin Nabi, kasih medali, riwayat dari sirah ulama. Maulidin Nabi, kasih medali, riwayat dari maulid Nabi Muhammad Rasul Anbiya. Oleh Nabi Muhammad Rasul Anbiya, urang medike raya dengan umat, tanya mesra tersambut bulan mulia. Urang medike raya dengan umat, tanya mesra tersambut bulan mulia. Ganda-ganda betakul bugoy ado payangan badan, balasan Tuhan mengganda-ganda. Kanduri maulud musabah dalam, kanduri maulud musabah dalam, balasan Tuhan negeri surga. Allah wate bermaulud tanya menanduri kebang oleh Nabi Muhammad Rasul Anbiya. Urang medike raya dengan umat, tanya mesra tersambut bulan mulia. Dengan ubat, tanya mesra tersambut bulan mulia. Allah sayang Nabi, jika tanpa sebut di rumah ini
والسلام على الرسول الشفيع
umat gembira. Allah ni bangun Nabi bincang umat hasinan selengkap asal terjadi sinar putih dari muktabar Nabi berkat Allah Muhammad Nabi Allah depan masih depan masih Allah Nabi Muhammad Gejajah umat dalam nuraka, gejajah umat dalam nuraka. Allah nuraka tutup nuraka tutup Hana geringan Nabi Muhammad, umat gembira Nabi Muhammad, umat gembira. Allah tangan doa malam serangan Allah lahirkan dunia Muhammad Nabi, doa solat yang hari Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syahdi wa taraji. Allah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. الفتيني رب العالمين الفتيني رب العالمين يا مويل الجود والكرم الله 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 يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله 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 وبآيات القرآن يعود فتئن من خواني وبآيات القرآن يعود فتعين فينا أخوان. يعرف البضعاء وتعرفنا تعرف البضعاء وتعرفنا والصفا والبيت يعلقنا الله 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 يا رسول الله سلام عليك الله يا الله يا رسول الله 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 سلام عليك الله يا الله يا رفيع الشان والدرج. الله الله ولنا المعنى وقف فينا قول من انا وكوني ولنا المعلم عليك الله الله يا رسول الله الله يا الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج.
Allah ya Rasulullah, Allah salamun alaik. Allah ya Allah ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi Asha ni'mat tawaji. Allah Allah ya Rasulullah, Allah salamun alaik. Allah ya Rasulullah, Allah ya Allah salamun alaik. Allah ya Rabbi Asha ni'mat tawaji. Allah kamu himpun ke Muhammad Nabi berpasukan ke neraka Yahudi. Nabi kamu himpun ke Muhammad Nabi bersujud memohon kepada Tuhan, bermenang lawan perang dengan Yahudi. Nabi bersujud memohon kepada Tuhan, bermenang lawan perang dengan Yahudi. Perang pada masanya, tunjuklah bantuan Isra Nabi. Perang pada masanya, tunjuklah bantuan Isra Nabi. Allahumma ba'du jihad Nabi, bahasa Nabi juga perang Nabi. Amma ba'du jihad Nabi, bahasa Nabi juga perang Nabi. Allah yumasahu limayhum ya Rasulullah, di negara Mekah penuh agama. Yumasahu ya Rasulullah, di negara Mekah penuh agama. Allah Nabi berpasukan ke tangan Yahudi. Nabi kamu himpun ke Muhammad Nabi. Nabi berpasukan ke tangan Yahudi. Nabi kamu himpun ke Muhammad Nabi. Allah Nabi bersujud mohon kepada Tuhan, bermenang lawan perang dengan Yahudi. Nabi bersujud mohon kepada Tuhan, bermenang lawan perang dengan Yahudi. Allah perang pada masanya, tunjuklah bantuan Isra Nabi. Perang pada masanya, tunjuklah bantuan Isra Nabi. Allah Mekah Madinah kami Islam ikutan juga yang termulia. Mekah Madinah kami Islam, Allah ikutan juga yang termulia. Habis suka sekalian, namaga Tuhan muda. Habis suka sekalian, namaga Tuhan muda. Allah Nabi berpasukan di tangan Yahudi. Nabi kamu himpun dari bantuan Isra Nabi. Dari masanya, tunjuklah bantuan Isra Nabi. Allah benar macam ya Rasulullah, berita Allah berhabab. Benar macam ya Rasulullah, Allah berita Allah berhabab. Padulah kuda di badan, turun firman ayat kekal. Padulah kuda di badan, turun firman Allah ayat kekal. Allah Nabi berpasukan ke tangan Yahudi. Nabi kamu himpun ke umat Nabi. Allah Nabi berpasukan ke tangan Yahudi. Nabi kamu himpun ke umat Nabi. Nabi bersujud memohon kepada Tuhan, bermenang lawan perang dengan Yahudi. Nabi bersujud memohon kepada Tuhan, bermenang lawan perang dengan Yahudi. Allah perang pada masanya, tunjuklah bantuan Isra Nabi. Allah perang pada masanya, tunjuklah bantuan Isra Nabi. Allah menadkan oleh Rabbi dan kau nasrani
tidak binasa. Anak kekun oleh Rabbi Nato Nasrani Allah tak binasa. Dia tempat benar benar ada di mata tak praksira. Dia tempat benar benar ada di mata tak praksira. Allah Nabi kena pasukan ke dalam oleh Yahudi. Kape kami pun kali ke pengumuman Nabi. Nabi kena pasukan ke dalam Yahudi. Kape kami pun kali ke pengumuman Nabi. Nabi sujud kemohon kepada Tuhan. Mereka menang lawan perang dengan Yahudi. Nabi sujud kemohon kepada Tuhan. Mereka menang lawan perang dengan Yahudi. Perang sampai dari masanya. Sujud Ramadan 27 Isra Nabi. Perang sampai dari masanya. Sujud Ramadan 27 Isra Nabi. Allah Nabi kena pasukan ke dalam oleh Yahudi. Kape kami pun tadi ke pengumuman Nabi. Nabi kena pasukan ke dalam Yahudi. Kape kami pun tadi ke pengumuman Nabi. Allah Nabi sujud kemohon kepada Tuhan. Mereka menang lawan perang dengan Yahudi. Nabi sujud kemohon kepada Tuhan. Mereka menang lawan perang dengan Yahudi. Perang pada masanya. Sujud Ramadan 27 Isra Nabi. Perang pada masanya. Sujud Ramadan 27 Isra Nabi. Allah Nabi memasukkan ke dalam Yahudi. Kape kamu himpun dari pengumuman Nabi. Nabi memasukkan Kape kamu himpun dari pengumuman Nabi. Nabi sujud kemohon kepada Tuhan. Mereka menang Nabi Muhammadin sallu ala Hazrat Nabi Muhammadin sallu ala Allah Allah ulidal habib wa qaduhu tawaridu sallu ala ulidal habib wa qaduhu tawaridu sallu ala والنور من وجلاته يتوقد صلوا على والنور من وجلاته يتوقد صلوا على الله لي نعم الوالي صلوا على الله لي نعم الوالي صلوا على هذا النبي محمد صلوا على هذا النبي محمد صلوا على الله ولد الحبيب ومثله لا يولد صلوا على الله لي نعم الوالي صلوا على الله لي نعم الوالي صلوا على هذا النبي محمد صلوا على هذا النبي محمد صلوا على الله وإلى الذي لهما وشق الناقة صلوا على كلا ولا ذكر الحيمة وعلى كلا ولا ذكر الحيمة والمعاد الله صلوا على الله لي نعم الوالي صلوا على الله لي نعم الوالي صلوا على هذا
الله 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 ربنا الله الله حسبنا الله الله ربنا الله الله حسبنا الله حسبنا الله وعثرنا داريا في بطون تشرفات وعثرنا سريا في بطون تشرفات وبحمل عليه في الأمور المؤول لا إله إلا
ilaha illallah hamdan lahu Allah ya Rasulullah ya Rasulullah la ilaha illallah ya Rasulahu Allah Adu masaduna la ilaha illallah lupa daratan Allah Masabah alam la ilaha illallah di bermulia Allah yang gedung tinggi la ilaha illallah dan dielahkan Allah wasupilihan la ilaha illallah yang tak mulia Allah hamdan lillah la ilaha illallah hamdan lahu Allah ya Rasulullah ya Rasulullah la ilaha illallah ya Rasulahu Allah hamdan lillah la ilaha illallah hamdan lahu Allah ya Rasulullah ya Rasulullah la ilaha illallah ya Rasulahu Allah hamdan lillah la ilaha illallah hamdan lahu Allah ya حبيب وسلام عليك صلوات الله عليك الله أشرق البدر علينا فاغتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت سر الغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا حبيب
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اللهم اجعلنا يا مولانا لا إله ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين من الحلال مرضوين وعن الحرام معصومين وعن النيران مبعدين وإلى وجهك ووجه نبيك سيدنا فاجعل اللهم للشيطان علينا في سائر الحرام ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا ولا سبيلا ولا قبلا اللهم وعلى سرائنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك وجودا حسنا جميلا اجعل اللهم يا مولانا ثواب قرأناه وكبرناه ومثلناه ديانته في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقرآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Thank